Siyanivusela bathandzekayo egameni lenkosi nemsinzisi wethu Jesu Kristu namhla tisihlanu enyangeni yaKholwane eminyakeni wa 2020. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuthi nithathe leli lithuba ukuthi nibe kanye nathi kule nkonzo lesinisakatela yona kuze ukuthi nani nisemakhaya nite utivela niyingcenye yetinkonzo tethu lesingakhona ukuthi ibamba ngendlela ejwayelekile ngenxa yokugula lokuqhubethe umhlaba wonke lokwenda ukuthi abantu bangakhona ukuhlala ndawonye babe baningi. Namhla ke bathandzekayo lisonto lesihlanu emva kwela Pentecost le etifundweni tethu takadzeni besithi lisonto lelishumi nakune leminyaka. Tifundvo tethu ke kuyo incwadzi yethu yetifundvo titholakala ekhasini lemashumi lamane nemfica bese encwadzini yethu yenkonzo tifundvo titholakala ekhasini lemakhulu lamabili nemashumi lasithupha nakune page 264 na page 49. Siyanemukela ke bathandzekayo siphuma khona eCathedral eAll Saints eMbabane. Sibonga ke kubaba wethu Dini lokungiyena losinika lithuba lokuthi sitende leti tinkonzo njengoba nitawumbona nje namuhla kule ngcenye yale nkonzo. Sibonga nemfundisi Thanekile Zulu lotawusipha inshumayelo yethu yanamuhla. Siyethemba ke bazalwane ukuthi ndayithokotela le nkonzo newokuthi itawuqhubeka inikhutsate iniphakamise emoyeni sisamkhonda simbonga uNkulunkulu. Inkonzo yethu ke bathandzekayo itholakala ekhasini lelikhulu nakune page 104 likhulu nakune inkonzo yesidlo. Ngosayibe nande ayebe nawe fotse thomesane inkosi yithumisenini netinceku tenkosi akabonga uNkulunkulu yise nendotsana namoya longcwele alibonge igama lakhe nyalo nanini. Akathunyiswa uNkulunkulu losezulwini kube nekuthula nelothando kubantfu Nkosi Nkulunkulu Nkosi yasezulwini siyakubabata siyakuthumisa sikholeka kuwe siyakuthumisa siyakubonga ngeluthumo lwakho Nkulunkulu somandla nababe Nkosi indvodzana letelwe yodvwa Jesu Kristu Nkosi Nkulunkulu mvana yankolonkolo ndvodzana yeyise lesusa tono temhlaba sehawokele wena losusa tono temhlaba sehawokele wena losusa tono temhlaba yemukela kuthandaza kwetfu wena lohleti ngesekunene sankolonkolo yese sehawukele ngobe nguwe wetwa longcwele nguwe wetwa lo yenkosi nguwe wetwa Kristu kanye namoya longcwele losetuluka konke ebukhosini baNkulunkulu yise amen. Asithandaze siqala inkonzo yethu. Nkulunkulu somandla tinhlitiyo tethu tivulekile kuwe tifiso tonke tatiwa nguwe kude lutho lolufihlelwe wena geza nicabange tinhlitiyo tethu ngekuphefumula kuto moya wakho longcwele ukuthi sikuthanze ngalokuphelele silidumise ngalokufanele igama lakho engcwele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Nangabe sithi side tono siyatiyenga neliqiniso alikho kithi kodwa nasitivuma tono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile tasithethelela tono tethu abuye asihlambulule kuko konke kungalungi.
ngekukholwa nekwethembela emandleni engadi yaJesu Kristu asivumeni idono tethu sithimisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu siphile ngelithando nangekuthula nabo bonke bantfu. Ngosisi hawukele Kristo si hawukele ngosisi hawukele. Asithandaze. Nkulunkulu somandla, Baba wethu lo sezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekucabangana ngekukhulumana ngekwenta nangakwendi libekufanele sikwente. Ngenxa yendvodzana yakho Kristu Nkosi yethu, sithethelele konke lesekwenzile, sende sikukhonde ngekuhamba lokosha kude ligama lakho lithunyiswe. Nkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendvuka ngeliqiniso, akasihawukele, asithethelele tono tethu, asikhulule kuto, asimise asiqinise kulungeni konke, asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo wethu wanamuhla, Nkulunkulu msinzisi wethu, wembula insinziso yakho ngaJesu Kristu inhlakanipho yethu nensinziso yethu. Sifundzise kwethwala tinkhatsato tethu, usiphe nemandla ekwethwalana njobe nawe usethwele ngaJesu Kristu inkosi yethu lophila busa nawe namalo engcwele Nkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Sitawuhlala sithole tifundo tethu tanamuhla batsandzekayo. Amen. Sifundo sokuqala laseTestamenteni lelidzala sibhalwe encwadzini yaGenesis sehluko se-24 sicala kufundza evesini le-34. Ngako-ke yathi, mina ngiyingcebe ye-Abrahama, simakadze uyibusise. Ngako-ke yathi, mina ngiyingcebe ye-Abrahama, simakadze uyibusise kakhulu inkosi yami, injinge kakhulu. Simakadze uyibusise ngemhlambi yetimvu netinkomo, isiliva negolide, tisebenti letidvuna naletisikati, emakamela kanye netimbongolo. Sara inkosikati yenkosi yami watalela inkosi yami indvodzana, asamdzala kakhulu. Inkosi yami seyinikele indvodzana yayo konke lenako. Inkosi yami yangifungisa yathi, ungayithatheli indvodzana yami umfati kuletintfombi taseKhenani, kulelive lengihleti kulo. Kodvwa ubohamba uye elusendweni lwakwethu, esiveni sakithi, uyithathele khona indvodzana yami umfati. Verse 42. Nangifika esixojeni lamuhla ngitsite, simakadze Nkulunkulu wenkosi yami, Abraham nakayintsandvo yakho, ngiphumelelise kulolu hambo lwami. Njengoba ngimela eceleni kwalesicopho semanti, akuthi intfombi letawukha emanti nangitsi kuyo, ngicela unginathise emantana ngalembita yakho. Yona ethi kimi, natha wena, ngitawube senginathisa nalamakamela akho. Kube ngiyo-ke intfombi simakadzela ngimisele indvodzana yenkosi yami. Ngitsite ngingakacedzi nje kuthandaza ngenhlitiyo, kwachamuka Rebecca ethethe imbita yemanti, wewukela esixojeni, wefike wakha emanti. Ngase ngithi kuye, ngicela unginathise. Waphangisa wetfula imbita yakhe, wathi, natha wena, kucala, ngitawube senginathisa nalamakamela akho futhi. Nganatha-ke, wase unathisa emakamela ami. Ngase ngiyambuta ngithi, wena uyindvodzakati yalabani? Wangiphendvula wathi, ngiyindvodzakati yaBethuel umsawa Milka naNahori. Ngako-ke ngase ngimfaka le ndandatho ekhaleni lakhe, ngamegabisa nalamajiva emkhonweni yakhe. Ngase ngikhothamisa inhloko yami, ngakhuleka kusimakadze, ngimbonga yena lo Nkulunkulu wenkosi yami Abraham,
ngobe angihole ngendlela lenkungiyo sibili, futhi ngitewuthatha ilendvodzakati yesihlobo senkosi yami itewuba ngumfati wendvodzana yayo. Manje-ke njengoba nitinini tenkosi yami, ngitsheleni, nanitsandza kuvelana nayo ngekwekutsembeka, naningatsandzi ngitsheleni, khona phela ngitekwenta loko lokufanele ngikwente. BoLabani naBethuel baphendvula bathi, lendzaba le iphuma kuSimakadze, tsine kute lesingakusho. NanguRibheka imbi kwakho mtsatse uhambe naye aye kuba ngumfati wendvodzana yenkosi yakho, njengoba Simakadze asakhulumile. Yathi kube ikuve loko ingcebo ya-Abrahamu yakhothama yakhuleka kuSimakadze. Le ngcebo yakhipha tintfo tesiliva negolide netingubo yatipha Ribheka, yaphindze yapha umnakabo nenina tintfo letingemagugu. Le ngcebo kanye nemadvodza beyihamba nawo badla banatha bahlala khona busuku bonke. Nabavuka ngakusasa ekuseni le ngcebo yathi, ngikhululeni ngibuyele enkosini yami. Umnakabo Ribheka nenina bathi, ase ihlalahlale nathi le ntfombatana emalangana langacishe abe 10. Emva koloko nitawube seniyahamba-ke. Kepha ingcebo yathi kubo, ningangibambeleli ngoba Simakadze uyiphumelelisile indzaba yami. Ngikhululeni ngiye enkosini yami. Base bathi, ake sibite le ntfombatana sitewuva kuyo. Babita Ribheka bambuta bathi, utawuhamba nayo yini le ndvodza? Waphendvula wathi, yebo, ngitawuhamba nayo. Bamhambisa-ke Ribheka nadzadzewabo kanye nemongi wakhe. Wahamba nengcebo ya-Abrahama kanye nemadvodza leyayihamba nawo. Bambusisa Ribheka bathi kuye, hamba kahle dzadzewetfu, shangathi ungaba ngunina wetinkhulungwane tetinkhulungwane. Shangathi intalo yakho ingawuncoba emadolobha etitsatako. Ribheka netimbhekeleteli takhe batilungiselela, bagibela emakamela, bahamba nalendvodza. Yamtfola kanjalo-ke Ribheka lendvodza. Isaka abephuma eBer-lahai-roi ngobe abehlala eNegevu. Waphuma entsambama waya esigangeni ayewudla ematsambo engcondvo khona. Wathi uphakamisa emehlo wabona kuchamuka emakamela etakuye. Ribheka wathi uphakamisa emehlo akhe wabona Isaka, wase uyehlika ekameleni. Wabuta kule ngcebo wathi, ngubani leya ndvodza lesihlangabetako? Ingcebo yaphendvula yathi, inkosi yami. Ngako-ke wathatha iveyili yakhe watimbonya. Le ngcebo yafika yalandzisa Isaka ngako konke leyase ikwentile. Isaka wathatha Ribheka wamfaka ethendeni lakabo lapho kwake kwahlala khona unina. Wathatha Ribheka wamenta umkakhe. Isaka wamtsandza umkakhe. Ngako-ke Isaka wadvudvuteka emva kwebuhlungu bekufelwa ngunina. Livi lenkosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. Sinvuseleke bazalwane, lihubo lalomhla, lihubo le 45 sicala evesini leli 10 la kufundzeka kanje khona-ke. Kuwe-ke ndvodzakati yami ngithi, vula indlebe yakho ulalele naku lengushoko. Sikhohlwe sive sakini nebakenu. Lobuhle bakho-ke uyakuyikhanga le nkosi, uyithobele ngoba ingumyeni wakho. Wena ndvodzakati yaseThire, tinjinga tiyakutingcengela kuwe ngekukuletsela tipho. Ucwebetela kodvwa lokusesigodlweni. Inkosatana yembetse tingubo letelukwe ngeligolide. Imikiswa enkosini yembetse bukhatikati. Ihamba netintfombi letitimbhekeleteli letishuca emva kwayo nato tiyakuyo.
bamikiswa kuyo ngekujabula nangekuthakasa nabangena esigodlweni senkosi. Emadvodzana akho Nkosi ayakuba setikhundleni taboyise. Uyakuwabeka abetikhulu even lonke. Legama lakho ngiyakulenda likhunjulwe titukulwane ngetitukulwane. Ngakho-ke tive tiyakukubonga kude kube phakadze naphakadze. Akudunyiswe uyise nendvodzana naMoya Longcwele njengoba benjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Isifundo sethu sesibili sibhalwe encwadini yabaseRoma sehluko sesikhombisa. Sitawuqala esehlukaneni se-15 siye esehlukaneni se-25. Kunesihloko lesithi ukuphambana kwemthetho wamoya nemithetho loNkulunkulu. Siyathi ukuthi umthetho wamoya, kodwa mina ngingumuntu wemhlaba, lothengiswe esonweni. Lokho lengikwendako angikucondzisisi, ngobe lokho lengikuthandzako angikwendi, kodwa ngenta lokho lengikutondzako. Nangabe-ke ngikwenda lokho lengingakutsandzi kukwenda, ngiyawuvumela umthetho ukuthi ulungile. Kepha-ke akusesimi lona lokwenda lokho, kodwa sono lesihlala kimi. Ngobe ngiyathi ukuthi kude lokulungile lokuhlala kimi, ngisho emtimbeni wami. Noma sifo sikhona kimi sekwenda lokulungile, kodwa ngide emandla ekwenda. Ngobe lokulungile lengithandza kukwenda angikwendi, kodwa lokubi lengingafuni kukwenda ngiyakwenda. Nangabe-ke kwenda lengingakutsandzi kukwenda, lokho kusho ukuthi akusesimi lokwendako, kodwa ngilesono lesihlala kimi. Ngakho ngikhandza ukuthi kunemthetho losebenta kimi, nangifuna kwenta lokulungile lokubi kunami shaca. Ngobe ngekwemuntu longekhatsi ngitfokotela umthetho waNkulunkulu, kodwa ngibona umthetho lomunye losebenta emalungeni ami ulwa nemithetho wengcondvo yami. Ungenta ngibe sigcili semthetho wesono lesihlala emalungeni ami. Maye kimi, mina esihlupheki, ngitawukhululwa ngibani mina kulo mtimba wokufa. Akabongwe uNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Okay. Live lenkosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. Inkosi ayibe nani? Nawe futhi. Lalelani kulandzisa kwetindzaba letinhle nguMateyu Longcwele sehluko se-11 sicala evesini le-16. Akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Konje singafananisa nani nje lesitukulwane salamuhla? Sinjengebantfwana labasemakethe nabamemetana bathi sanishayela tigubhu anigitsanga, sahlabela tingoma tesililo kodwa anikhalanga. Ngobe Johane wefika angadli anganatsi, nase nitsi unelidimoni. Indvodzana yemuntfu yona yefika yadla yanatsa, nase nitsi asenibheke nasi indvodza simiti nemnatsi weluwayini, kantsi futsi ungumngani webathelisi netoni. Noko kuhlakanipha kwaNkulunkulu kwabonakala kuliciniso nemiphumela yabo. Ngaleso sikhatsi Jesu wakhuluma wathi, ngiyabonga Babe, Nkosi yezulu nemhlaba, ngobe ukufihlile lokhu kulabahlakaniphile nalabanekuconza, wakwembula kulabo lababantwana. Yebo Babe, ngobe kwaba kuhle ebusweni bakho ukuthi kube njalo. Konke ngikuphiwa nguBabe
kude loyatiko indvodzana ngaphandle kweyise kanti futhi kude lomatiko uyise ngaphandle kwendvodzana nalowo indvodzana letsandza kumembulela yena. Wotani kimi nine nonke lenikhatsele nalenisindwa imithwalo ngitaniphumuta. Sebenzisani lijoko lami ekuyetfwaleni nifunze kimi ngoba mine ngimnene ngithobekile ngenhlitiyo khona niyakutfola kuphumula kwemiphefumulo yenu ngobe lijoko lami lilula nemthwalo wami awesinzi. Nalike livangeli la Kristu. Akathunyiswe Kristu umsindisi wethu. Siyabonga uNkulunkulu ngetifundo tethu tanamuhla abathandzekayo. Sesitawuqhubeka ke ngekuthi sivume nokholo lwethu ngesivumo sakholo saseNasiya. Siyakholwa kuNkulunkulu munye uyise somandla umentiwe elizulu nemhlaba newako konke lokubonakala kona lokungabonakali. Siyakholwa kuyo inkosi yinye Jesu Kristu indvodzana levele odwa kuNkulunkulu ivele kuyise embi kwetikhatsi tonke. iNkulunkulu ivela kuNkulunkulu ikukhanya ivela kuko kukhanya. iNkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo leyavela ngentiwanga. Sicu sayo sinyene seyise lokwentiwa ngayo konke yehla ezulwini ngenxa yethu thina bantu nangekusisinzisa. Yaba inyama ngamandla amalo ngcwele kuyo intombi Maria yaba ngumuntu abetselwa esiphambanweni ngenxa yethu kubo Pontius Pilato yahlupheka yafa yabekwa elibeni. Ngelanga lesithathu yabuye yavuka njengalokhu sembhalweni yenyuka yaya ezulwini ihlethi ngesemnene seyise yawuphinze ibuye ngelidumo tekwehlulela abasekhonana labafile umbuso wayo awuye kuphela. Siyakholana kumalo ongcwele lwenkosi lophilisako phuma kuyise nendvodzana lobongwa akadunyiswe kanye neyise nendvodzana washumayela ngebaprofeti. Siyakholwa nakulo libandla linye lelingcwele lelikatholika lebapostoli. Sivuma umpapatiso munye wokuthethelela tono. Sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhatsi letitako. Amen. Siyanibingelela bazalwane ekuseni egameni lika Jesu ngelisonto lesihlanu emva kwa Pentecost. Namhla bazalwane ngiyafuna nje sibuke kwethembeka kwaNkulunkulu. Etifundweni tanamuhla lesiku Genesis nalesiku Matthew sikuveta kahle kwethembeka kwaNkulunkulu. Lana sibona uNkulunkulu ahlanganisa noma ahlanganisa kwehlukana kwebantu labehlukene ngekwemvelo noma abantu labehlukene ngekwenyama abahlanganisa ngebunye babuNkulunkulu abafaka ebunyeni bebuNkulunkulu. Lokunye futhi la kuveta kuNkulunkulu kuleti fundo tanamuhla uveta lokuthi usebenta insinziso yemuntu kusukela acala. Sibona Jesu afika atosinzisa umuntu ake wenta uNkulunkulu ukuthi asinzise umuntu amsinzise ngaMose. Phinza futhi iyabona lana bazalwane lokuthi nalamuhla solo kumenje lokuthi umuntu usolo umenyelwe ebungcweleni. Umuntu usolo umenyelwe ukuthi asonzele eqinisweni laNkulunkulu angene kulobudlelwane. Lokunye lesikufundzako isifundo sethu saMatthew siyasikhombisa lokuthi lempilo yebuKristu bazalwane akusiyo impilo kumbe lekufanele ukuthi sati ngayo kodwa impilo lekufanele iphilwe. Impilo futhi leyendlulako lokuthi siyafunza ngayo kodwa kufanele kuthenene siyiphile ibonakale ngalokuthi bese sesiyayiphila. Kuliciniso bazalwane ukuthi singafunza ngekondliwa kwetinkulungwane tebantu kodwa kondliwa kufunza ngako nekondla labantu labathi inkulungwane tintfo letimbili letehlukene. Kunetintfo ke lesitifundzako la uma sibuka lapha siyambona Jesu, sibona nje Jesu ethembekile, sibona Jesu amnene.
Letintfo letitintfo lekufanele ukuthi singagcini ngekwati ukuthi Jesu uthembekile, singagcini ngekwati ukuthi uNkulunkulu ulithandwa, kodwa sendlule letintfo bese sesiyatiphila. Sekuba ngithi labaphila la lithandveni, sembule lo lithandvo, sembulele labanye, sibonakale simnene. Bazalwane, kuba mnene akusho ukuthi ubuthakathaka, kusho ukuthi uyesaba noma uyehluleka, kodwa ngilokuthi ufunza kuJesu, uthola le character ya Jesu bese sewenda njenga Jesu. Futhi ke nalokuthi nje sifanele sifike la khona sathi kahle ukuthi umthombo wekuphumula kwethu nguJesu. So nasikhuluma ngemthombo kufuna sathi ukuthi kunekuphumula emthonjeni, umthombo wethu nguJesu. Ngiko ke ngithi bese sekuyahlangana nasithi siyabuka lesifundo sekucala siyathola lokuthi nangembala uNkulunkulu wethembekile. Futhi uNkulunkulu unabo labangena eluhambeni loluya emaphakatheni. Na ungena kulolu hambo uhamba naye awusale endleleni futhi akakushiya endleleni, akabese sowuphinze uyagucuka, akunenzaba lokuthi uyapi. uNkulunkulu unabo bonke labangena etintfweni letithite, noma ngabe bekuthiwa ungena ebhizinisini, na ungena naye akakushiyi esigangeni lapho ungasathi khona ukuthi uchubeka ubhekaphi, kodwa uchubeka nawe uNkulunkulu. Lento lesiyifunza kuJesu bazalwane isifundzisa ukuthi nekucabanga kwethu kube ngiloku sangilukile, singacabangi njengebantu labangakasangluki. Kucabanga kwethu masenda tincumo netincumo lesitendako sitende sisangilukile ngoba sifunze kubani, sifunza kuJesu. Kwakuvele kukusangluka kona lokuthi athandze umuntu azakhethe kumfela. So sifunza kuye bese netincumo lesithathako sithatha tincumo letisangilukile. Ngitsenza into lesifundiswa yona ngaRebecca. Lokuthi le ntombatana lo sincumo bekathatha sincumo lesisangilukile. Ngifunza into lesifundiswa ngaRebecca. Give me uta as an example yekuthi nakuthiwa umnene uthobekile, unemandla, awudzinwa, uyaphikelela. Ngibona ngalo ntombatana lona lokuthi asafikile, akhombisa nekunakekela, because Jesu usifundisa nekunakekelana. Ukhombisa unakekela lengceku, asayinaka lengceku, akadzinwa, utangelijeke, uyaphinzelela. Akunenzaba ukuthi likamela linatha emagalons lamangaki, kodwa akadzinwa. Sifundwa lesifundza kuJesu bazalwane ukuthi asidzinwa kwenta lokuhle, asidzinwa kwenta lokufanele ukuthi sikwende, futhi siyafunza nalokuthi sinakekelane. Lento leyo siyithola kuJesu. Netincumo lesithathako sithatha tincumo sisangilukile, singathathi tincumo ngekuthi bangani bethu bathini noma tihlobo tethu tithini. Ngiyathandza lokuthi nalokuthi siphila emhlabeni kunetintfo letithandza kusibambelela, netintfo letithandza kusibisela emuva, netintfo letithandza ukuthi singakhoni kuma sicinile ekholweni lwethu. Sesiliqalile luhambo lwethu lokukholwa, kube nentfo lesibisela emuva, nentfo lesibambelelako, nentfo leyenta ukuthi sibe sesibabede siciniseko. But ngiyayithandza into le ngiRebecca uyakhombisa lokuthi cha, lesincumo lakasithathako siqinile, sincumo lasithatha usangilukile. Uthi ngitawuhamba akayi kuyothathisa ukuthi ngabe make bekatawuthini, ngabe bomnakethu bebatawuthini. Sifanele empilweni yekholwa sifike la khona tincumo lesithathako tibe ngiletiqinile, letisangilukile, letisichubela phambili, letingadvonswa noma letingabanjelelwa ukuthi labanye abantu bacabanga kuthini ngathi, noma labanye abantu babonani ngathi, ngoba leto tintfo letibambelelanako, futhi tintfo letenta sigcine silahlekelwe likholo lwethu, noma tintfo letenta ukuthi sigcine singamkholwa lona losibitile. Ngiyathandza futhi lokuthi simbone, ngithi ke simbona uNkulunkulu lokuthi wethembekile, nayile ncebo sayithandazile, lo mthandazo wenteka njengoba ithandazile, uyaphendvuleka umthandazo. uNkulunkulu wethembeke ngaso sonke isikhathi, etizukulwaneni tonke uNkulunkulu wethembekile, endleleni yethu yekuphila nendlela yethu yekukholwa uNkulunkulu wethembekile. uNkulunkulu uyadadi netintfo letisifanele, netintfo letitawenda ukuthi sichubeke kahle kumkhonda. Bese kuthi letintfo lokhanza ukuthi uNkulunkulu akasiniki ngalesikhathi sithi celile, ubonile lokunye kwako ukuthi angeke kuze kuside. uNkulunkulu ke unathi elihambeni lonke etizukulwaneni tonke, futhi uNkulunkulu abe uNkulunkulu mangabe aba uNkulunkulu waMose, uNkulunkulu wethu
mangabe abanguNkulunkulu wana ingcebo leyathandaza isuka ihamba iya even leyingaladi iya kubantu leyingabadi uNkulunkulu wethu lesihambako lesiselihambeni lelo hambo lwethu noma sathi ukuthi siyekhaya laphakathi la ndlelena sathi ukuthi sitawuhlangana nani kodwa uNkulunkulu waba uNkulunkulu walengcebo yaphepha yahamba yafinyelela lapho beya khona so uNkulunkulu ngalokwethembeka kwakhe nathi kulolu hambo lesilihambako sitawuhamba naye ngeke asiyekelele ngeke avume netinto letigwinya abantu endleleni tisigwinye kuphela ukuthi nathi nasibheke yena masethembe yena masitawuchubeka sihlale kuye lokunye lasikufunza kuJesu sifunza lokuthi Jesu akasiya umuntu lovilapha koJesu solo usebenza insinziso yethu so bazalwane asichubekeni nathi singabi ngilaba vilaphako kodwa sibe ngilabane labachubekako sisebentele insinziso yethu sendlule sisebentele insinziso ukuthi nalabanye basinziso ngoba sikhona sesifikile lengikuthandzile ngalengcebo lengithi uNkulunkulu wethembeka kangaka kiyo ngithanza lokuthi lengcebo yesuka ekuthenini inaketayo tidzingo kodwa yanaka tidzingo talo master wayo uma ngabe sitakubona kwethembeka kwaNkulunkulu kufuna sendlule kuleni ukuthi sitinake thine sendlule kuleni ukuthi siticabangela thine sendlule kuleni ukuthi sitigodlela thine nemithandazo sithandazela yethu sodwa impumelelo kodwa sibe la ekuthenini sinake lo msebenzi walo losithumile walo losipitile sinakile ukuthi uthini lo master wethu lokungiyena simkholwa inkosi Jesu sinakile lo ukuthi kulesikhathi lesubhekene kithi kanjalo sitabe sesiyakubona lokwethembeka kwaNkulunkulu kodwa nangabe sho ukuthi etenhlitweni tethu sitaba neinterest yethu sitemkhanza uNkulunkulu bese kungazuthi akethembeki kanti uNkulunkulu wethembekile ngaso sonke isikhathi futhi ke le ngikuthanza ngiloko ukuthi naleti dingo tethu utihlangabeda ngaso sonke isikhathi nalokuthi ke uNkulunkulu uyati lokuthi lokusilana nalabanye bakhona uyati uNkulunkulu ngiko ngithi usolo wethembekile ngalokuthi kukhona labanye tindlebe tabo ngeke tivulekele ekuthenini buthunywa bethu buthini kodwa titawuvulekela kulabanye so ke thina lesikholwa uNkulunkulu wethembekile lesithandazela ukuthi kanye sichubeka kanye njengelibandla laNkulunkulu sichubeka kanye nabo bonke labamethemba kuNkulunkulu sibasite sibaphakamise nalabanye sibaqinise sibakhuthade nalabanye kuze ukuthi tindlebe talaba letivalekile kulabanye tivuleke kulabanye balive lensinziso balive lesiphambano bakhona ukuthi nabo bagcine bati lokuthi sikhonda inkosi lethembekile etitukulwane ntonke nasetikhathini tonke inkosi emusa isibusise babe wethu ongcwele sisonzela phambi kwakho egameni lika Jesu Kristu Nkosi siyabonga babe ukuthi wethembekile wethembeka Nkosi kunayo ingcebo leyathandaza kuwe yacela sibonakaliso wayikhomba sayibona siyabonga babe wethu ongcwele ukuthi lamandla lwawapha Rebecca nathi uyasipha wona lokunakekela lwakupha Rebecca nasebandleni lanamuhla ukufakile babe wethu lwethembekile lokungaphelelwa ngemandla nale ngikuthalo nekukhuthateka siyabonga baba wethu ongcwele ukuthi sowusifundisile ukuthi tincomo lesithatha kokufanele kube ngileticinile naleti sangilukile lesikhonako kuma ngato letingavinjwa ukuthi bantu bathini babe sibonga ukuthi usikhombise ukuthi tinto letifuna ukusidileya singavumi ukuthi tisibambelele ngoba siyade Nkosi ukuthi usibidelephi ekhaya laphakathi ngaJesu Kristu Nkosi yethu amen siyabonga kuNkulunkulu ngaye umfundisi wakhe lamsebenzisile bathandzekayo kusipha livi lakhe sesingena ke esigabeni semithandazo yethu yanamuhla imithandazo yethu ke bathandzekayo sitawusebenzisa luhlalo imithandazo nekubonga kwetikhathi ngetikhathi lokutholakala ekhasini le-82 page 82 ku prayer book yethu sitawuqala ke ngemthandazo number 38 siye umthandazo wokuqala wesibili wesithathu wesikhombisa welishumi nakubili welishumi nakuthathu welishumi nesikhombisa welishumi nesiphohlongo welishumi nemfica wemashumi lamabili nakunye mashumi lamabili nakubili mashumi lamabili nakune mashumi lamabili nesihlanu mashumi lamabili nesithupha bese sigcina kanye ngemthandazo wemashumi lamathathu nakune sithandaze kubonga konke lokuhle Ngolongoloso baba somandla babelone sihawu siyabonga ngenhlitiyo lethu tonke sibonga kulunga kwakho nemsabo elithando lwakho kithi nakubo bonke bantu
Siyabonga kwentiwa kwethu nekulondolodwa kwethu netibusiso tonke talokuphila kwethu. Kepha ngetulu kwako konke sibonga uthando lwakho nekuhlengwa kwemhlaba ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga ngoba sinetindlela lesingemukela ngato emandla asezulwini nayokuthi sithemba ukuthi sitawuba nebukhosi. Siphe ukuthi sisive kahle sihawu sakho tinhlitiyo tethu tibonge ngekungatendisi. Sivakalise ludumo lwakho kungabi ngemlomo nje nangekuhamba kwethu sitinikele ekukukhonteni wena. Sihambe embi kwakho ngebungcwele nangekulunga emalanga onke ekuphila kwethu ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Thandazo welibandla Nkulunkulu somandla babethu sonke yive imithandazo yethu waphe onke amaKristu kunye kuthula nekuvumelana kwangempela lokubonakalako nalokungabonakali ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Nkulunkulu yesekwe Nkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu lo yedwa Nkosi yekuthula siphe umusa wokube sibeke tinhlitweni tethu tingoti letinkulu lesikuto ngenxa yekwehlukana kwethu. Susa konke kutondzana nekunyembenyana nalokunye lokungasivimbela ukuthi sibe munye sivane kude kuthi njengoba kukhona umtimba munye namoya munye nelibandla linye nelithemba linye lokubitwa kwethu iNkosi yinye kukholwa kunye umbhabhatiso munye uNkulunkulu munye longibaba wethu sonke sihlanganiswe ekubopheni esibophweni sinye lesingcwele seliqiniso nekuthula selukholo nelithando kude kuthi nganhlitiyo yinye nangamlomo munye kudumise ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Babe somandla bente ngengatinye bonke abantu bemhlaba wathumela indvodzana yakho lebusisekile kutawushumayela kuthula kubo bonke labakhashane nalabajudayo. Yenda ukuthi bantu etindzaweni tonke bafune baze bakuthole letha tive esibayeni sakho thela moya wakho etiwayo yonke inyama sheshise kufika kwembuso wakho ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Mthandazo webantwana belibandla yise indvodzana lethandzekako uniketele ibandla lakho lelingcwele kunakekela nekukhulisa abantwana bakhanyisele ngekuhlakanipha kwakho labo labafundzisako nalabafundzako kude kuthi bajajuliswe kwati liqiniso lakho bakukhonde bakusebentele impilo yakho yabo yonke ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Welive lakithi Nkulunkulu somandla baba wethu sonke siyacela kuwe ugcwalise abantu balelive ngamoya webulungisa liqiniso neluthando kude kuthi kuko konke kuphilelana kwethu sibonakalise ukuthi simunye kuwe ngenxa yaJesu Kristu iNkosi yethu. Thandazo wetakhamiti letikuthembekile Nkosi Jesu Kristu budze bukubandi nekujula nekuphakama kweluthando lwakho kwendlula kuconza kwethu. Yenda ukuthi lokuthando lusiguqule ngekuhlupheka kwakho lusende sikwati kusita labadzangele nalabahluphekile sisebentele kulungisa kubuyisana nekuthula kubo bonke bantfu ngenxa yeligama lakho. Uthandazela labacindzetelwe babe losezulwini bheka ngesihawu labo labahlaselwe indlala uhlupheka kwesaba noma kufa siside ukuthi silahle lunya emkhathini wethu qinise labo labatinikelele kukusebentela emalungelo abo labatinikelele kusebentela emalungelo abo bonke kwende ukuthi lo nalo emukele ngalokulinganako kukwemcebo walelive ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Khulekela labanzenza umsebenzi babo esezulwini mdali nemabi wako konke lokuhle vodzana yakho yafundzela kubaba vikela bonke labahluphekako nalabamzinza umsebenzi khanyisela abantu balelive ukuthi basebenzise kahle umcebo nalokuvela kulo kude kuthi bonke bathole umsebenzi nemaholo lafanele umsebenzi wabo ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Sithandazele labanikwe magunya Nkulunkulu somandla uvakalisa liqiniso lakho etitukulwane tonke ngemaphimbo lamanyenti
bahole labo labakhuluma lapho kulalele labanyenti, labo lababhala lokufundwa kulabanyenti, labo timpilo tabo tisibonelo kulabanyenti, kutsi baphumelele kwenteni bantfu bahlakaniphe balunge bakuthunyiswe ligama la Jesu Kristu iNkosi yetfu. Sithandazele tindzawo tekufundza nalabasha. Nkulunkulu lophakatsi wena lofanele kukhondwa, indvodzana yakho yahlala emkhatsini wetifundiswa ibibuta imibuto, busisa tonke tikolwa nemakolishi nemanyunivesi, ikakhulu kulesi sikhatsi Nkosi lapho titawube tivulwa khona kwekutsi kufundza kuchubeke. Tente kutsi tibe tindzawo letiphilako tekufundza temibono lemisha nekufunisisa inhlakanipho, ubaphe labo labafundzisako nalabafundzako kutsi bakudumise wena njengemthombo weliciniso lonke ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Babelone sawo lesingapheli, uyababona abantwana bakho bakhula emhlabeni wetiyaluyalu, bakhombise indlela yokuphila, ubende ukuthi bangabi ngilabaphelelwa ngemandla, babambelele emkholweni lwabo kuwe, bahlale bangilabayijabulelako indalo yakho ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Sithandazele labadzala, Nkosi uNkulunkulu losipha kuphila lokuphakatse, bheka ngemsabonke lasebagugile sebafikelwa sidunge buthakathaka noma kukhathateka, ubanike basiti labaneluvelo nabo babe nesifiso sekulemukela lusito, kuthi lapho emandla abo asaphela kwanzise lukholo lwabo nesiciniseko seluthando lwakho ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Sikhulekele emakhaya ethu, Nkosi hambela emakhaya ethu, xoshe kuwe tonke titsiyo taSathane, yenda kutsi tingilosi takho letingcwele tihlale kuwo emakhaya ethu, tisigcine ngekuthula nangekuphila, nesibusiso sakho sihlale kithi njalo ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Thandazela imvula, Nkulunkulu bawethu losezulwini, wethembisa ngendvodzana yakho ukuthi bonke labafunisisa umbuso wakho kuqala nekulunga kwakho utawubapha konke lokudzingwa ngumtimba wakho. Sithumelele ke babethu lomngcwele imvula leyenele kude sithole titselo temhlaba tekusondla nekusicinisa, sikuthumise sibonge umusa wakho njalo ngaye Jesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Umthandazo wekuphetha. Nkulunkulu somandla, thembisile ukulalela imithandazo yalabo labacela ngeligama lendvodzana yakho. Sithandazela ukuthi lokho lesikucele ngekukholwa sikwemukele ngeliciniso ngaJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Bese libandla liyasukuma site ukwemukela kuthula. Lalelani emavi emsindisi wethu Jesu Kristu. Ngininika umyalo lomusha ngithi tsanzanani, njengaloko nami nginitsanzile, nani-ke tsanzanani. Nanitsanzana kanjalo bonke bayakunati kuthi nibafundzi bami. Thula kweNkosi akube nathi ngetikhatsi tonke akwanze. Amen. Siqhubeka ke bathandzekayo nayo inkonzo yethu, sesitawuthatha ke bathandzekayo iminikelo lesiyiphethe nemaphepha lesibuya nawo mhlawumbe emabhange lalapho siyifake khona imali yeminikelo wasimakathe. Silulele tandla tethu kiyo, sibonga sithandaza sibonga kuNkulunkulu losenda ukuthi sikhone kunikela, aphindze futhi asibusise ngetibusiso letiningi. Inkonzo yethu iqhubeka ekhasini lelikhulu nelishumi-nesithupha page 116. Sitawuqala ngemthandazo losekuqaleni sisho kanye kanye. Sesiyakhuleka bathandzekayo bakho Nkosi bukhulu nemandla nemvumiso nenkathimolo nebukhosi, ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho, konke babe kuvela kuwe, thine sikunika lokungekwakho. Busisa ke babethu lomngcwele nayo iminikelo yabantwana bakho, ubusise nabo bantwana bakho, baphumelelise uNkulunkulu wethu, ubaphe babethu lomngcwele kundlondlobala, ubaphe impilo lenhle nalenze babethu lomngcwele. Qhubeke Nkosi nekubenta babe sibuko lesihle selivangeli lalapho bakhona khona, kuze kokuthi kuthunyiswe kubachadwe igama lakho leliphakeme ngaye Jesu Kristu iNkosi yethu. Amen.
Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wezinto zonke. Emsa wakho sinalesinkwa lesinikela ngaso. Sivela emhlabathini siphekwe dadlade bantu, sitakuba sinkwa sekuphila kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wezinto zonke. Ngemsa wakho Baba sinaleli wine lesinikela ngalo, lisithelo semvini nemsebenzi wedadlade bantu litakuba yinzebe yensinziso kithi. Akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Konzo yethu ke yaqhubeka ekhasini 124 ngawo umthandazo wesine wekubonga. Inkosi ayibe nane ayebe nawe forte yenyosani tinhlitiyo tenu siyatenyusela engosini. Asibonge Inkosi uNkulunkulu wethu kufanele kolongele kombongane kumthomesa. Simnika luthumone kukubonga uNkulunkulu somandla ngendodzana yakho letsandzekako Jesu Kristu umsindisi wemhlengi wethu, ungilivi wakho lophilako lowadala ngaye konke. Mandla malo ingcwele wathatha bonke bentombi Maria wabela nabuntu nathi, waphila wafa njengalomnye wethu kude sibuyisane nawe uNkulunkulu nababa wethu sonke. Gcwalisa ngekugcwalisa insandwa yakho welula tandla takhe kuhluphekeni kude alethe ukukhululeka kulabo labethembela kuwe, nekwenta njalo wakuzuzela abantu bakho labangcwele. Wakhetha kwethwala tinhlupheko lebuhlungu bethu nekunikela impilo yakhe esiphambanweni kude kuthi yakhumule maketane yalomubi acishe bumnyama besono nekufa. Ngekuvuka kwakhe usiletha ekukhanyeni kwebukhona bakho. Nyalo ke Babe nendalo yonke siphakamisa emavi ethu kumemetela ludumo lweligama lakho sithi ngcwele 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 Nkosi uNkulunkulu wemandla nebukhosi, lizulu nemhlaba kugcwele ludumo lwakho. Hosana ngaleli setulu, ubusisiwe lotako egameni leNkosi. Hosana ngaleli setulu. UNkulunkulu longcwele lonemusa, yamukela ukuthumisa kwethu ngayo indodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu. Wathi ngebusuku lanikelwa ngabo ekuhluphekeni nasekufeni, wasithatha sinkwa wakubonga wathi thathani nidle, loku ngumtimba wami lo uhleshulelwa nine. Kanjalo futhi wayithatha inzebe wathi loku kuyingadi yami lokuphiselwa nine, nanenda loku nikwendelako thene ngikhumbule. Ngakho-ke simemetela kukholwa kwethu sithi Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu taubuya futhi. Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu taubuya futhi. Ngakho-ke sikhumbula kufa, sisakhumbula kufa nekuvuka kwakhe, sinikela kuwe Nkosi lesinkwa nalenzebe kuthi usende salungela kumayimbi kwakho. Sibonga ukuthi usende salungela kumayimbi kwakho sikukhonde. Sicela ukuthi uthumele moya wakho longcwele emnikelweni welibandla lakho lelingcwele. Hlanganisa bonke labahlanganyela kuleti mfihlakalo, bagcwalise ngamoya wakho longcwele, uqinise lukholo lwabo uthi sikudumise sindzawonye, sikunike ludumo ngendodzana yakho Jesu Kristu, lonke ludumo nekubatshadwa kwakho Babe nendodzana namoya loyingcwele ebandleni lakho lelingcwele nyalo nanini.
Kristu wasifundzisa abazalwane sibe sibinzi sekuthandaza sithi Baba wethu losezulwini alingcweliswe igama lakho umbuso wakho awude Thando yakho yendwe emhlabeni njengasezulwini siphe namuhla kudla kwethu kumalanga onke sithethelele tono tethu njengoba nathi sibathethelela labasonabo ngasingenise ekulingweni osisinzise kulokubi ngoba umbuso ngewakho mandla nebukhosi kude kube nini na nini amen batsandzekayo enkosini lengadi esivumelwano lesiyamukelako ayisiyo yini inhlanganyelo yengadi ya Kristu na nalesingwa lesihlephulako asiyo yini inhlanganyelo yemtimba wa Kristu na thina lesibanyenti singumtimba munye ngoba sonke sihlanganyela singwa sinye Jesu mfana uNkulunkulu sihawukele Jesu umthwali wetono tethu sihawukele Jesu umsinzisi wemhlaba siphe kuthula kwakho sonzeta ke kusimakathe ngawo umthandazo esigabeni semashumi lasiphohlongo nakunye sithandaza kanye sithi ngosihlene sihawu asonzeli kule tafla lakho sethemba kulunga kwethu kepha babe sethemba sawo sakho lesikhulu asifanele ngekwethu nekubutsa imvuthululo ngaphasi kwalo tafla lakho kodwa wena inkosi lekuma kwayo kukhawukela njalo ngakho ke siphe ngosihlene sihawu kube sidla lokufanele inyama yendvodzana yakho letsandzekako Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuye naye kithi kude kube nini na nini Nkosi angifanele Nkosi abafanele Nkosi asifanele khuluma livi lakho libelinye tinceku takho siyati tiyawusinza asembhekele wondlula uNkulunkulu lelisusa tono telive lefika emhlabeni kodwa siyatshelwa ukuthi lefika bakubo abalemukelanga kodwa bonke labalemukela baphiwa imandla ukuthi babe madvodzana nemadvodzakati aNkulunkulu bangalingise emadolobha aseKhorazini naseBethsaida lapho wefika khona Jesu wena timangaliso kodwa behluleka kumemukela akabongwe uNkulunkulu losenethine ngokuthi simemukele siphinde semukele futhi tipho takhe letingcwele ngakho sonzelani bathandzekayo igama lenkosi yethu Jesu Kristu sitomukela umtimba wenkosi yethu lwanikelwa ngenxa yethu nengadi yakhe lasophisela yona simdlele tinhlitweni tethu ngekukholwa nangekubonga Siyabonga ke bathandzekayo sesifika emaphethelweni ayo inkonzo yethu siyaqhubeka ekhasini 128 ikhasi lelikhulu nemashumi lamabili nesiphohlongo bongani simakathe ngoba anemusa siyosakha sipheli nanini simakathe uNkulunkulu umnikati wamandla onke Siyabonga Baba ukuthi usembulele Jesu Kristu sisekhona silapha emhlabeni saba ngilabahlakaniphile labambonako labamemukelako labamlandzelako sendeke Nkosi simlandzele ngekweliqiniso simsebentele ngekweliqiniso sigcwaliswe ngamoya wakho longcwele sende lokho lokuhle nalokubusisekile phambi kwakho siyakubonga Nkosi ukuthi ngaleti imfihlakalo letingcwele sondlile ngemtimba nengadi yendvodzana yakho umsinzisi wethu Jesu Kristu naye usigcina ngemusa wakho emtimbeni wayo indvodzana yakho lo inhlangano yabo bonke labakholwayo sithe babe besibeketele nje amakholwa laphilako kulobu budlelwane lobungcwele ngokuthi ke Nkosi sikhule elithandweni ekulaleleni nasekwenteni intsandvo yakho ngaye Jesu Kristu inkosi yethu lokhona abusa kanye nawe namoya wengcwele niNkulunkulu munye kode kube nini na nini amen sikhuleka kanye bathandzekayo sisitinikela kusimakathe sasisebentise babe mnikati wemandla sitinikela kuwe nga Jesu Kristu inkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako sithumele eveni
amandla moya wakho longcwele sihambe sisebenzele lidumo nebukhosi bakho. Nyalo-ke kuyelwe nemandla ekusilinza kuwe singakhutshwa simiswe embi kwenkathimulo yakhe simsulwa sinekuthokota lokukhulu yena uNkulunkulu yethu alohlakaniphile umsinzisi wethu akaniwe inkathimulo nebukhosi nemandla neligunya nyalo kude kube nini nanini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwengaconza konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simade simthanze uNkulunkulu kanye nendvodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendvodzana namalo engcwele asibe kithi njalo. Amen amen haleluya. Amen amen haleluya. Amen amen haleluya. Amen amen haleluya. Siyabonga kakhulu kebathandzekayo ukuthi nje nibe nathi sikule nkonzo. Siyethemba ukuthi isachubeka le nkonzo embi kwenu insitile ukuthi nivuseteleleke nitivele nani solo nikhona enkonzweni. Siyabonga ke uNkulunkulu lo wendile ukuthi mhlambe imithetho lebekiwe yetinkonzo bese mhlambe seyiba nekushintsha kungesikudzala nje bathandzekayo sidawuphinze sibuye sibe kanye ekhathi enkonzweni kodwa ke sidawube solo sichubeka sigcina imithetho yokuthi sikhweshelane singasonzelani sendele ukuthi nakukhona lokukhona lokugulako singadikhanzi sesithelele nesonke silapha enkonzweni. Siyachubeka siyathandazela abazalwane nilele niphathekile sichubeka sithandazela nonke futhi ukuthi nilele ningakaphatheki kwathi uNkulunkulu anganivikela anigcine bathandzekayo ningaphatheki kuze ukuthi impilo into uchubeka kahle ngoba nase uphathekile kube sekuba likhulu bazalwane sekufuna uhambe uyongena etibhedlela uhlale etibhedlela mhlawumbe nase ugula kakhulu sekudzingeka nemishina nako konke ukuthi kukulekelele ukuthi uphile. Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu asite asigcine nani ke bazalwane siyacela ukuthi nithi nakekele nilandzele imigomo yebekwe nguhulumende yekutivikela ukuthi singalandzisi leligciwane. Siyamathi ke uNkulunkulu uyasiphilisa uyasipha kuphila mabaphile labo labaphathekile egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nibe nelivikile lihle ke bathandzekayo simkhonde simthanze simsebenzele uNkulunkulu ngato tonke tikhathi. Hambani ke ngekuthula nangelithando niyomsebenzela inkosi egameni la Kristu. Amen.